Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka South Rek unailar. Katanat Pulit Jong ka jela kalapan smai bat pun ko borom yaki Pulit Jong ka Pyrton SF10 second batch ki bala pendep ya ka jingsya penteben haki kendai benai balala ha ka jelang ka bralong ha ka madan Jong ka MLP first battalion ka badan hamoyong menta usnam arspa arngot baro ki bala pendep ya ka jingsya penteben kan top ya arngot ki kentai nagini ki arspa arngot hispa sanpu arngot ki degi komando ki banyakon persya ki kunhon king atyar ha ka jela kat ba ki san phongot ki weipan kinyele ban penne ya ka songsok songsan ha ka imlang salang ya kini ki arspa arngot ki Pulit ka SF10 lapan smai do komandan Jong ka SF10 uba MK Tekhar bat la shimya ka seliu do menteri rang ba ka jela u Dr Mukul Songma borolong kongsan ha kini ki jelang ki wei pat ki baidan lang ha kini ki jelang ki kentop yu Director General of Police USB Singh ki wei de ki menteri sarkar ba kentop yu menteri bakmi ya katnat Home Police uba HDR lingdo u menteri bakmi ya katnat Sports and Youth Affairs u Zenit Sangma u menteri katnat Urban Affairs uba Roni V Lingdo ka menteri bakmi ya katnat School and Literacy ka Dewara Marang bat u menteri badang syudap persma hene kasngi u Dr Celestine Lingdo bat ki he Pulen bat lawan ban pasongkon susu ya kini ke jelang da ka jingwan sakhilang ro ki kimi ki kapa bat ki bahim basam jong kini ki Pulit kila pendap ya ka training I do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That to the best of my abilities, knowledge and judgment, perform my assigned duties faithfully. That I shall obey and carry out all legal orders of my superiors and uphold the honor and dignity of Meghalaya Police. That I will fulfill my responsibilities towards the citizens and the country, even if I have to sacrifice my life. So help me God. पलटन 2 का नेतृत्व 50 संख्याओं के साथ पलटन 2 का नेतृत्व करते हुए पलटन के दक्ष सेना नायक कमांडो जमदार टाइमिंग स्टार खारसिंगर है तथा क्रमशः बहुसंख्यक सेना नायक इनम्बो डी संगमा है कदम से कदम मिलाते हुए मंच सलामी मंच से आगे की ओर बढ़ रहे हैं Kadin jong du kunhun kebar, kadai kunhun kepalai berialam makmate du komando. Kap Sopunga Law and Order Group, Commando Sipai Ramdan Raba, Commando Sipai Joshua B, Commando Sipai Mukhtar Sangma, Yang Sumayo Commando ADSI Rang Aro Commando Sipai Rang, Antang-tangi Sulci dari Baksa Sangma, Lance Knight Sunit Hajong, Lance Knight Salseng Bimarang, Lance Knight Himendro Sangma, Constable Baskar Sangma, Constable Adrin Sangma, Constable Babon Singh Sangma, Constable Manto Sangma, Constable Stewart Marak, Constable Binondro Kuch, Constable Robbie Bird Marak.